Mayam Bukumzari dom ding Birbas Impact News ni ay Joyshree Usham na Impact News ki Manung Hutna taram nokchari. Jahi lising hena recorded history layer ba Manipur. Manipur zida khoi na landform mayam ma thengna kre 7 years devastation maduzu akhoi gi laikhidraba ipai pu singna moi gi thongna na kano kanbangam duna khoi adudagi overcome tawraga ngasi hojiki modern station lagli bani aduga handak contemporary history da yenga komatam da May 3 2023 gi violence asina miyoi mayam displaced on kre communities mayam da affect tawre aduga hoji free movement later bida akhoi ji yamna awaba crisis in nangduna lairibani adubu hojiki akoina lenga ki site gi di Manipur gi crisis si hojik peace hanjale election bahore duran cup na chingba mayam perform taw kre sangai festival zu perform taw kre organize taw kre habegi wa from mayam lenga ki site gi di dum phongdogli adubu at the center of the debate akoina khwaidagi maru oina hojiki akoina thengnagadari Manipur ji thugaibe yaroi haibasini Manipur ji thugaiba pamba miyoi kanglup khara leire aduga moigi mingwana palabada cookizo community moigi di damakta di separation is the only solution haiduna adum separation gi demands ida adum yam chetna adum lei ngaramukta zu rally chat ki aduga rally chalaba matung da hojiki interlocutor AK Mishra na intervene taroga hoji cookizo MLA sing moi government formation da zu support tawgani at the same time separate administration sumo edum pursue tawgani habegi pause okhen mayam thingnarabani aduna si mayam zilai ngai marks reiza cookie khulai paiba sing under suspension of operation moina kihan khanghan ba masiri leptana dum chathari ireng naga khulgi thodok sima yamna dum phongphong sana lairibani khunja singna FIR ama pankhre hojiki KNFP Kader Singi Mathakta action lokhat pinaba hana FIR su pan ki balekre aduna akoina hang dawri bangasi gi discussion zida akoina khana jagat dawri basi maroina separation zina is separation the only solution moina separation is the only solution haribasi separation zina only solution oirabra natraga akoina darka tari basi Manipur da law and order adu constitutional order restore tawdura Haibas nothing but the Akoyam, Kanazagi, Akoina Puzaliba topic asi can Manipur be divided? Manipur Zibu Tugaiba Yabra, Haiba Wahanga Zida, Manung Kana Binaba election Biriba Kogi, panel members na Han Bada, Haki right Makta election Biriba, Oza M. Tombi, President Chief Sena Manipur Amasung Convenor MDA, Ozabutaram Nokchari. May I thank the election Biriba, Oza Dr. Noni Arambam, Associate Professor, Political Science Department, DMU, Ozabutaram Nokchari. And last but not least, on my extreme right, links in Biriba, Oza Dr. Yumnam Premananda, Associate Professor, Head of Law Department, Manipur University, Ozabutaram Nokchari. Ngasigi discussion of Gokcha Bazi Ahambada, law ge expert, constitutional ge expert, Oza Premanda Lakchagi. Oza, Indian Constitution gi Manungda, Sumaina, separate administration natraga union territory smani create tawagi demands masi legitimate demand ra aduga especially for a state like Manipur haidi Manipur dimagi 2000-year-old history lejarakpa aduga India da merge tawba adukumba state ma oibani na Manipur dagi smani tokhai ta baje masi oithokpara international law na karamba international law na asugumba sigi mayokta leiba adugumba su leibra ozagi mota thambi digi se kanu ko hujik yam phajaba topic Yokona Haidu say, Sikatan Mary Mangan, Tarana, the Yam, Sumukanaba City, Sidiana, Crucial Port Nebuco. On a hand with the Queen of the international law, Simalani, Adulorga, Constitution of India Lani, the Constitution in India, the skeletal Katanimadi, Mass interpret of the Supreme Court of Tawini, Supreme Court India, when Apex Court has Mana, guardian of the Constitution, final interpreter of the Constitution. Adana port home in home changba. Agitaliba demand derang si demand legitimate demand haunga illegitimate demand haunga labor hitare. A time with the potent tamid and cop hung upon the is different thing. On a saigi mayam nakona ujitorisi yam sango demand in Narang Han Quigi Gohati give me pum with the Mui Kari hitare manga point manga qua. Mga si thame to magi thamasu magi basic kanodi main di ngasai separate administration haibaduni separate administration aduga in the form of unit territory with legislature just like Pondicherry hadune thaina gi dune
anyway that's moi moi thok tor sunu tan madu gi di ko tan madu phangdaba du ni da ka leiti phangaroi di masi aina ya da bai tare aina ya da bai si law si ani ni adu budi horen kupsala kan international law si india apply to ya da bra kan dualism monism ga taun tokholani that's different thing ni adu hojik ti law port si very clear oi do ba manipur history da ai adum hore haibira kani ko history du da khoni am sang satru ga su khona matek tang yeng tare matek 1947 49 so yeng kana port si polm ta ne ana manipur si di khoi bharat changi si merger agreement du lan bra chumbra mang article 1 da kari hairi kain to leidna ko maharashtra under duress sign to ki bra kain adagi di khoi matam du assembly it should be read as a parliament ratify to ki bra manipur state constitution act 1947 ki makha da king na sign ga bok to ga dum poloi lo ya bra kain ga adum question am la kani ko that is the different chapter ni aduna chapter mane ai adu di yaujaro ko ai yaudu sidi merger agreement tawre is fake nei ko adu merger agreement si lam chumbra that is legal validity there's different thing ni merger agreement tawga manipur si bharata merge to khibani haisima very clear ore 1949 gi adu ai ina lakto si ai na hajeina merger agreement si kaina kan that is the treaty ni sovereign country ani treaty ni ko manipur si sovereign oi da adu chu question ni anyway merger agreement is a treaty between two sovereign country matam dugi khogi dominant india ko unit india hairo aduga manipur ga headed by the maharaja constitution he ni matam du akoi si great britain gi style de maharaja na akoi king gum queen gi constitution head weraga parliament rule to akoi si manipur su matam assembly le akoi assembly haiba ni leibak mayama assembly ko bu le ko ana assembly of parliament should be read as parliament adu yam nungaina ba harga ai matam matam manipur parliament le aduna adu potu da leirame adu akoin haijaina masida treaty gi law sang ka hida manipur gi ngamkhai kaiba haise treaty gi law sang ka ni treaty gi law si maya mamang da codify torom de leirami macha leiraga su treaty gi law si kadai da codify to ga kanda Vienna Convention law of treaty 1969 haise simply we call Vienna Convention ana international law of treaty si Vienna Convention of law of treaty 1969 se codify tawre codify di iraga pire hana customary law ina leram base aduna merger agreement tawu 1949 tawu adu ta ga su masigi sanctity validity interpretation si ma'am tawdu sina akhoi gi Vienna Convention law of treaty de pandu ne keno 1969 de leraga su aina haibana te mase ICJ na haini Vienna Convention gi treaty gi provision mayam sidi ayambana customary international law ni aduna masi tungda laga su masi dum apply to bu yai haire ana treaty gi law se khoni yengba Vienna Convention of law of treaty 1969 yengani ada whole kano si scheme se Vienna Convention si pa matam da mongna tholok to di put ani khatani put isam na haraga khoi treaty si base tawri se khoi da pakta san sarbanda koi pakta san sarbanda di akhoi good faith ta tawna khiba treaty se tawta ga di treaty gi provision sing si party ani bakna ningthi jena chathaga bane ba ko haidi the provision of treaty should be followed by the party to treaty in good faith have sina pakta san sarbanda koi sina treaty samja ha da merger agreement si india da changi si akhoi india da is a part of india oiri ne ba ko masi article 1 da india bharat means union state ha ka doni who are the union state ha sina akhoi gi schedule number 1 da yaw ka doni manipur sin entry number 18 da yaw ani ana aduna takput aina haina kaino kan sigi posal ang matam sida law di very clear ni pakta san sarbanda je palani india na su manipur si bharat merge tor obani na manipur manipur as it is matam du sang ki manipur thambai je magi mathau ne adu su lak sage manipur sang ki matam du ki as legal entity am in india da merge to 1949 manipur as it is thambai je masi a part of pakta san sarbanda ki principle ne ade amana this is kharung lu salaga na principle am le kai sina kai ga da reverse six standibus koi reverse six standibus adi kai no kanda treaty gi magi main provision masi head bricks to matam da treaty will be declared as a non null and void hai the treaty gi important provisions sing se tawada thabak tu thugai ta ga di treaty non null and void adu tar independent ore ha nadi adu de khon ha de ana treaty tawna ne treaty gi me magi territory kai ba si di lam mamada sang ba si territory is most important state is kano kanda program science oza noni na state is na say Montevideo convention to the high 1928 to the
state ai magi sovereignty leini natra territory leini population leini haini government leini haine adu ma lei raga ni Manipur sangai se adun state Manipur ki state ase ki sai Montevideo convention ase uji customary law oirabani adun haije ka state oita di population leirani sovereignty leirani territory leirani population leirani government leirani si changai ni moi meji pura adu di masai ki magi treaty sign tawba potu ki territory character ga di magi main provision my material factual situation change tawre lawrane ba ko adu da park do law china reverse six stand di bus ka ana sigi pochi adun adu oita ga di hore mai territory kai ta ga di mayam lawrok pa yai adagi home so ba singna ICJ the case to this different thing ni taw ga su mayam na khoi major gi mi no more hai fa yadra do adu oza masina maram oiragara center na zu masigi matang se aware oibanara moina separate administration di supp roina hai ki balai ki bas masi ai makti khangjadre khangoni soidana khangoni da khoi hide lawri ba khongi ba khanari ba nei basi sisu hujikti sai IT nungni si chakhotla na mafam khuding tu ubo ngaktani aduna akhoi bokta kana go mana America lai bi mana ban hawai lai ka tamina ko mate Pune daga lemina ko singdo adum hangi adu mai 8 halu kan halle ba khoi Maharashtra macha da Mumbai daga dum anan takpodi amade yawraga dum adu intelligence kai ki tawga en khamba da masi so yorongoni kana go mamna haiwa di amisa ji bokda chawrak pa madum Tripura sa mane khoi gumani Tripura gu Manipur gu masi mai ngam khoi ga kahlu yab den sok ba yab jan ti kai su hai ba ko hai ba khangdi hai ba daga su aran mana ti ba ko sima ahan ma international law wena convention akoi nga thamine ni lobe ade khatam kupsalaga principle ang leri si principle kai na kanda UT postsident juris ko English akoi di English pa tam ko pa ba kheneram choi ko UT postsident juris ko akoi UTI UPZ hai UT postsident juris man hai sin mai meaning sina as you possess under the law di kai na kanda nangi colonial power na thambiram nangi boundary do madu du pura atoba lam ma da changu matam da adugi boundary amon redrawn to we are law na thinge haide adu du pura nang colonial power da ko British paramount season thambiram na to khoja thamaga British paramount season thamba lam si pura ne ko changu India adwan changi ba lam dugi magi territory amon it cannot be redrawn haidana UT postsident juris ko si international law si law si kam sathi ga kanda law international law da khwai di wang bu law hierarchy di khoi gi kaira ka ba do mai na sin ani ma sin awang ma le khwai wang India ga ga na constitution hai da na ko constitution ha se khoi gi lex supremacy lex law si ko khwai di wang bu law si constitution amai dong na international law gi no mo le ma si kai ko de jus cozen JUSCUZENS jus cozen ni kai no bu highest form of law preemptory norm international law in any circumstance it cannot be derogated haba si ko bi jus cozen ko adu masi kana na haiban ai haiman ti ko Burkina Faso against Mali akoi gi frontier dispute ki khana bani 1996 ta adu da su moina ICJ di just taramanga na international court of justice ai man hairabani sigi UT posi juris sai jus cozeni aduna masisi tugai ba yadi na hairabani haibani sina ozam mayam janta pori samna haraba the international laws mayam laire akhoi gi Manipur gi scenario sida how we merge with India si yeng pumatam da Manipur gi boundaries tugai ba yaroi haibase international law na backing lai haibase ozana thambi bane do akhoi matam je kitang kano tawuni na ozada kitang tension jare mathangi wahang ase ha oza M Tombi de lakchege oza convener of MDA the political parties mapan na semba dukumba alliance ki convener su obiri ozana adum akhoi gi discussion mamang dum yawi Manipur da popular government je lakani hai baje adum hanjan hai but ngasi bobodi laktri adu oza government sem na bagi da makta sem sabade adum mathang mayam tharang tore PR ge deadline su la bani na even cookies zo MLA su moi government sem bada support tawni hai bagi AK Mishra gi intervention gi matung in admaina lakle adu marak sreiza ozada aina pukhasaning bazing ngasi mag folks ki vice president na fongdom ba wafam je masi kitang highlight tawjaning ba state asibu machet kaihan na ba hozik sayen ngayen pamba mioi singna imaleba asibu kan kaihan na ba honriba singdagi ngakpina ba mi singje mioi je kya leisilaktre haina nungnang ba funglokpa duga mahakna haibasi Manipur gi MLA sing azi fam kan na bohna ba power paina ba muknari ngai da kano lebak se kai re habege dung manung nang mo fungdok pane aduna ozada lak chining bo question ji government form to bangam da bazi akoina manung di internal crisis myam lei hai yanabal lei hai yanadab lei hai myam lei khre ado tasing na form tor pangam tar gadi kukizo MLA sing di mogi separate administration si adum pursue to gani hari karma makhan gi government form tor kani oza bema yang wiru pun wak
ai ikai khonu sori hujik leba train se government formation to bagi center gi interest samakha ka loina na akoi JK Mishra se ma se Minister of Home Affairs ke adugumba North East ki advisor ne maulum da government si formation to na bagi maulum da thauda ma piraga hujik tongan ba Manipur ki level political party ka tarana shi association then koki gi level kamu sing si ma adum hujik loina ma kuna bagi thab si sathari masi si yamna progress level pona mane na is mai tamjage aduga maraksida aina demand city adum to yai da ko pi da na amani demand si adum to yai pi da na amane ba aduga Manipur gumma masit tanana bai honna ba city yaragadi masi ai appeal ni ko maji handok pi na chungoni kana roi matam mangani si khoi gi kuki loina makta na te ko akhoi gi migi akhoi gi ipai pu gi hatata akhoi ipai pu sing hainara me ba nupi ngang khoi gi lawrui singja tra saisa khoi shiba ki roi de mi me am sing chi thobu matam da madu uphul lon gani kana roi haba adugi chi aina kuki loina makta na te ko aina appeal dawjari se adugo mami gi yum mai thar ga lamun ngane ba khan mi sing do adu mana talib demand do madu du demand du dum tan biyo a center na su pi ba ngam do potu ada ju sum tawraga khoi gi karino ngakpi ba ya do maral ma sum mathang mathang tawsalaga di adu akhoi gi leminar iba saminar iba hojik peace ki road me mama akhoi turning point nam la thung tori che sidagi khangom da mu sumu akhoi destroy mangan ta halak ya heba si yarga di tawbi do songmane na khale aga government formation to bai sidi soidna formation to hom thoi soidna tawrni ana ai adugi asir thajable ada ai akhoi kanon maktin na te adu orgasu akhoi na hojik lai bo posida ada ai na hainin shi kuki gi khoi gi labor says the BJP ki MLA tariye che aduga lahori independent aduga labor moi kuki kanugi tara chida meeting du da moi na yawa aduga Manipur thugai bi warip lo se masi akhoi constitution se masida moi da hemaru ina thargo tamda moi du lengninga yam til leiroi hawai chaba na tan upai leiroi ba haidi Manipur ki integrity si kaihelo he no wasak lori bane ba as a MLA, as a elected person. Aduga moigi shugi preamble da su yauri baneba. Shugi preamble da India ki constitution ki kanodu da moi set kane hana. Adu sahi da moi na sarkar pai su yauning bugum tau. Adagi di separate ha koi ki union territory ma with legislatures. Amma khaksu pangum tau sigi pochi koi ki angang masaki gyan tadabagi adugumagi demand ne na center na soina lawng ne ba honorable union minister na hanjan hai re akoi ki national democratic alliance ki leiba khoi ton ba akoi ki political party mayam punchal laga ai masagi akoi rajghat ki magi kanoda akoi ki magi kothe lebam sida ai chalaga akhoi gi political party mapan gi mihut sing na soi tawba memorandum sima akhoi makhut scenery ne ba akhoi da people commitment do ma ho do ma khasa thana tawri hai ta re ko abuga si thoi ba leiri bo ji khoi sei da sakal sem su yaw su pamba aduga Manipur su thugai ne hai ba ko adugi ware lo su yaw ba adugi MLA sing su khitang mai ma ko hapsang nam sang mra ne khalle ba tawri po si lan bra ai step si lan bra ji ma moi khang ga dong ne ba aduga karino sim so yam nong ning mom su le re ko akhoi gi sahi ani gi akhoi gi sahi manga gi history le ba ko akhoi ipai pu sing na si bo gi manung da Manipur gi lam khai si kana ma gi makhuta akhoi china gi da India gi makhuta sang ma kan da akhoi madu gi mamang da theng na gi ba ton ba akhoi gi ton ba akhoi gi Manipur thugai na ba sang pa even akhoi British ki akhoi lan sing ngamroi na khang su akhoi apologize to gi de ba ko mang kel to khi adu akhoi su mang lo gi ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯃꯉꯥ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯃꯉꯥ ꯀꯠꯂꯒ ꯍꯥꯠꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯖꯥꯏꯁ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯅꯥꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯃꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯜꯍꯧꯕꯅ ꯆꯨꯝꯒꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯣꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯣꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤꯏꯍꯤꯡ ꯅꯥꯍꯤꯡ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯠꯂꯒꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗꯇꯨ 이ꯕꯦꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯐꯪꯉꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯐꯪꯉꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯨ ꯃꯨꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯄꯦꯗꯂꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ zero tolerate fawba ma adu fawu changsan gare na haise aidi akhoi masi welcome taweba They know Zazik, Hui Manipur di my boundary di dum labor, Manipur state and labor, but Manipur Manunda, Ahuina zone miam ka, buffer zone high, late high, says a sung by Yaga Yadiga Mayam Toribaze, Adokaramadi, Adum sung by Yade, Siki controversies to them later. Aduna Manipur Zedum Kai boundary manungda dum kairaga dilaira braba duga ozade khangjaning bje khogi elected representatives singse they are responsible to the electorates vote hadari ba sing moi constituency da phurba ma khatangi mi dilaira maroi atopa phur mayam gi mi dugi responsibilities e lawgadabne du MLA kharana just for one community ki damakta maina lepaga mogi separation je dum pursue tawguni habje masi BJP gi MLA oigera independent MLA oigera moiga semina gador balengak si kayam effective oi balenga oigedor no effective oido corner lak seba hairba potu soi oiba yaroi daba demand namne ba mogi demand si soi yaroi du demand ne ba government sem su yauge ba aduga leiriba lamkhai si su अखोई कनो थुगाई के हेबा अदुगा मणिपुर काहेल लोइनो वसकपुसु यावबा यामना सरत सहिंग बा अखोई साका मांगमु तोपै वानेबा सिदि अखोई आइदि मसी अखोई करिनो मोइनो तौरिसे कानाना मतिंग पांग सि वफम सिबो योरो इनोइसे आइ मसिद नुवाइतो फावेबा कानाना हेल्प तौरगा सि थाक्सि योरो इनो पिखरबा मणिपुर सेदा तोन कम्युनिटी Kuntraga tari nipan le minabisi masai da kuigi kuki gi territorial ama with legislatures then nagagi ama with legislatures Muslim gi ama Maitai gi ama sibo ai malem se tadri haidare ne sum se community to base orga kano state ama territory ma imposed over this and that of se malem si da su da tadri ba ado si moi khang sum tawri bise masigi pochi moi ikai rong mani moi su khang mane ba phang moi si moi khang mane ba ado mamang da su akoi gi Labour National Democratic Alliance ki authority sing na high greba Manipur kai heloi hai bise high greba high bise da moi demand tawri si demand tawi na phang do demand hai be wani da ko si yamna akoi gi sigi pochi me lai aduga moi issue je Shushi Kugi 4 September 2025 ta Masigi se Kugi Sahim extent over neba 6 months later score Moi Adugi Tataruki Mamanda Moishi Matam Noir Vanidra Adu Sigi Shaita Yaunari Bapochi Akugi Mogi no Mainu Moishi designated came to the Masing Thirga Thamba Aduga double lock CRPF or Assam Rifle Shoma Paiba, Moina Shom Paiba. Adudagi, Moina at the time of shoot on November Tamduda, Yao, he was missing the Hujipo to Sahi Gasure. Nadra, Adugi Shahidu, Sahi Nipuma, Yankai Humbus Raneva. Hojik Sahi Tampan Kunkata Yoriba Gansinche,
masi recruit tawda home minister ayab logdoni chief secretary ayab logdoni DG ayab logdoni every month masi ki monitoring tawdone ba the ozana tapi bazi hoji recent incident iring naga khul thokiba khulai parga thokiba mayam incident mayam laikre degi ozana tapi mayam ji yeng bata de sugi anoba ground rules e violate tawre haina tapi yes 100% violate tawre aduna masibu yeng bagi dum thami mi singdo mase akhoi gi yam seng hai kan de dai duni to akhoi as a alliance nungai to phawi haibisu nungai te adu khangni khoi kari dong te human children si nei no akhoi du su khanghe ba alliance ki side gi masi acknowledge to rabani na khangju khangabani na relevant authority da masi point out to budi to bi khra ai kanone governor da kari da ai adagi admaina khara ai mayam thokra kan da thamba yaw re aduga akhoi gi nangi akhoi gi home minister gi kangbu sing da ai thamba yaw re ada sida ina hainin ni se akhoi gi lei ba mo gi shu gi rules and regulations si violate to raga moina pai ba arms na national highway ni da illegal taxes mayam lo re adagi thau tinki da nomin capsule le adagi paisa pi dra na tayar thukai re adagi nupi nga yaurang na rape to re adu madu du red handed to re with receipt money guns adu shai sida ne ba aina khui si akhui isai naw sun sina waru da na jungle daga sum charkhal ise hai bi da yarak se sigi pochi center of the state government to on banen lawe ba okay isa sing warak pu yarak tri ba sa unu thangal ai ba si sing je moi masada di ipai pu I si limina laikla su tamuram ni na tawriba mayam si loi khangmuni na madai du dai ne ba adu moi na min slim da lang na bi inti na port ama da tawraga di akhoi su mating pa ge ba sacrifice to ge ba adu moi na inti na tawdru angang su do hai bi yad re hebi wani da okay si posi am lu problem ne ba adu ka manipur thukai di kaina sum toba moi na su adu ki ground su thukai to sum yeng da ba adu angang sing du karmai to na minister da lag tu no karmai to na moi ki nu sinar ka du no adu da akhoi gi geopolitics to bugi bot sum namda na sum honor aga di akhoi su rajni to lu yai ba okay thank you adu wani ko aduna ai ham gi sai sai da thamjani ba se ado nagi akhoi gi bopho nagi lai di ba kano me am sing si ta uchi akhoi gi karino akhoi gi kano sing si akhoi gi state force sing si maya yaw da ba tiger gum ba hai da re ko kari da matin tar no mai si pa ra ga dum kan to ya da ba adu gi pot lai re ba aduna lanu chum su moi loi khange adu hujik lai di ba train si da akhoi shanti lanu na ba phatta ba wai haining da wi wa ne ba asi akhoi adu ai cookie kambu adum marum pang sing mayam le ai message pi ba ko akhoi cookie loina maktu na te lemin na seba okay oza thank you oza hoji cookie loi makta na te but those miscreant or khulai paiba sing sugi ground rule thugai ba sing gi mayok tani haina oza na samlam thambi bani mathangi wahang se oza arambam noni lak chage oza akhoi gi manipur gi akhoi history akhoi gi kingdom leramba migration settlement si mayam je how can we like yamna responsibly hoji laiba political scenarios da kamaina masi kano season ba yabage aduga manipur gi manung da manipur kai draga su manung da ngasai ozana haiba pondicherry gi type ta haiba do adu kumbagi plan ama mogi demands e adu kumba ama manipur di kai ju kai handa ba manung da su tonga na ma leijaba autonomy ma leijaba si days da target toroga laglibra kamaina bi beza thank you yana bela hujiki union territory with legislative assembly hargadi manipur kai du okay asidi manipur gi wang mata tongan ba state ama union territory just UT hargadi kai da ba kai du ne dusu UT area push de lokhu ki do ne ba central pai gi do ni aduma sagi ahama history gi matang da manipur kai bi yaroi kai bi yadi haibisi reason ani pi be amana historical oiba amana manipur gi chatki ba history da maroin modern state making lakhro matungda ningtama matungda manipur la ki ba constitution historical background adu ani du punsin be adu ga khoi tampa haibisi yamna magi phajaba history ma laijari sidi tampa sida multi ethnic oiba khoi gi state making zi british na lakti ne de hona phajana leiba akoi aiba lainga punsiro lama lakhiba nganna akoi gi
Britain da Magna Carta ga haidana 1215 dwai da lakpodugi du mangoi na Manipur da su constitution ibe haina bi lakhiba adre yamna su 5th century AD dwai da su Manipur da laingak lon ibagi kangon si leire haibagi adum chanabi su dum khoi tai aduga masi ai basing da su khar thingai aduregi su hain doktana khoi chahi lising ani har kari no har ga khoi state formation si amna advance oiba matam ma lakhiba sai advisory council la ministry la pa ada sigi state se akoi ge maru na valley se da flourish torop ni haiba tare ado valley da flourish torop state as a mete ge ni haina lobudi ya ta ba kari gi no haidre mete haiba identities su clans mam punjalaga tamna tamni am chau thoba adu valley Manipur haiba idea se adu mani tholakhiba adu ga khoina Manipur gi mioi kanglop sing si horphom kanglon yeng si har historically culturally yengo tam da makhel bo hairo wangni wari bo hairo khoi mayama akoi homina puda manabagi wari se khoi ngasi su linari tanari mase koi tampak ta leba mi khotana haibna te chingda field work to bi ragati akoi makharum selaga su taba phangani awanglom selaga su ta phangani masigi akoi homina pai wari si yamna lei aduna aikoi homin narakte aikoi tinaram de aikoi Manipur ko pam ta leram de ga haibasi di ngasi ngarang ethnic politics torok padagi madugi ethnic politics tu gi further oina machinja oina hapa yana bagi hairak pani ainda labada Manipur State Constitution Act either 1947 ki 26 July se semiba masigi kanglon ase constitution ase masi Manipur gi yamna maning tamna chachaba British na chatkhra matungda nintho pan balai bak sing si maning tam lambi na chalak pagi chap saba khudam amani maduna ne khon mamang ju haijaba are 1946 47 48 swai power da India gi manung sida chandana laiba koi princely states masing yam yami amor of the 565 princely states in there British India manung chalam de hariba masigi si wari sing sai ethnic politics to ba scholars sing jina khangzina da usina da ba aduga Manipur gama state sing so constitution ibagi lamjel jir khwaidagi mamang thana chatpa hoi state sing manung ama oiba aduna khangai sing archival source to ina reisi chaurakna India the 1947 Europe swaida constitution je humra manga ibloire India gi iringa isida Delhi de iringa ja magi nintho palamalai pak sing democratic state oiba aduna masi January 1947 the Jawaharlal Nehru na masi khangbadagi mana sumai haiki parliament da hauzik laiba phibam chidi India je republican government amaga iroina monarchy su laigedo male ne haina haiba haibadi ningthau panba British ki model Manipur gumba adumana ate 75 princely states mayam ji jo Bharat ki manung chanboi chandaboy adum laimina bai phibam lai haijabadi princely states sing sigi mai ge khongcha chi yamna kangre madu icham cham ningthau panba laipa oi khidre makhoi democratic rights laiba fundamental freedoms mayam piba democratic constitution leiba adugumba lenga punsiro lakhre aduna Manipur asisu historically yengma matamda yamna top legal entity amoina lei haibising sai ozagi duga samjalaga yengba yai maram aduna Manipur ge state se gi territory se hekta inthok engine toba thugai ba khopa haibina singba sing hekta yadaba maramdi Bharat ki samvidhan da su Article 1 the high is India that is Bharat is a union of states haibane ba the union state me ampujala same haibane kamai same ba treaty relations like the agreement sign tone de covenant sign tone de maram aduna makhoi da right to secede piro haibadi to khai tabai right piro haibane ba adu ngasai gi treaty covenant sign tone de haibagi wafam si lagadi princely states ayam ba se instrument accession sign towi stencil agreement sign towi maduregi di under duress the Manipur gi ning thosu take over to 1949 the September kun ma to the Shillong da tohli sine Manipur gi ning thoduna matam jo council of minister tanaru ki ke ID matik laitre haiba kan ya ki ti han gi haiba asungma mayam je ai boina letter on loi lai kuin archive thengna ba ngak tani aduna chen ba ya ro do wafung ngak tani aduna constitution gi miyeng dagi sunga sai ai na toin argument to ju article 1 gi manung dura piri ba treaty covenant agreements laina di haiba du yengraga di Manipur gumba state sing di treaty covenant relations laiba nina article 1 gi manung sina Manipur si tan phatte maram aduna article 1 da piri ba Indiana state sing siga magi maning tamba pide mahangna tawningra tawbe yana article 3 da semdok semjin ya na sai hangna thambiri ba point di article 3 gi wari ni hariba can Manipur be broken into pieces haibane can Manipur be compromised haibane not really because article 1 di Manipur is fully chanda banina article 3 is the period of reasoning se Manipur da panpham thokti haiba argument sine ba khoina thammi se aduna legal point of view da gisu Manipur gi case am unique way haiba se khoina haijaba maram di Manipur di election amuk tawrakpa adu wari lerakpa adri hendoktana 1955 ta akogi Ram Manohar Lohia versus Sundaram
haidana case ama Guwahati High Court ki judgment amada masida harise Manipur ki State Constitution Act 1947 se matik sana democratic way sufficiently democratic way na Guwahati High Court na 55 the high gram ne adugi chu matak ta hari ba ek ase State Constitution Act Manipur State Constitution Act ase repeal tau ke da bani na hojibo hinge ne lawni hai ba phau lairi bani hari ba adu hindok tena Manipur kari no haragadi ethnic politics the ngauba ethnic politics ki machinja huning bagi aikoi Manipuri saruk soi oiramde ka haidena pangi de ishan basiti ngasai legal history constitutional history amasung community sing bhalnaman sing ne yauraga pulap torom ki ba punamak tu yengragadi madudi karimatta validity yaudaba pangai haibani haina logadaba interestingly hariba ethnic politics ki machak sing si hapchin nabagi Manipuri haukraba amasung hoji lairiba legal status e bu usin nadriba mayamdi ngasi diam interestingly mapan ye scholar India yi wang madu scholar kya na Manipur gi matang da makhoi gi sidi yam advance oi haibasi constitution gi wari se hairakpa aduga top pi harba aduna ina ai ga ibras iba akoi gi eminent jurist oi ba lawyer Fali Narimana Manipuri constitution yam significant oi India da matam dugi kanglon de India da yam tongan na leikiba adu saklon amani haidana singthai punamaksi haizaraga Manipura article 3 ase article 3 se aina pizaba argument na semdo osu semdo trasu article 3 sidi Manipur da naturally article 1 ki logic to na panpham thokte maramaduna Manipur gi umbagi integrity se di territorial integrity is the emotional integrity of mayawi maram di kari gino haigada yamna sangba itihas amana purakpa history amana purakpa adugum entity amana masida di kak tawbase India government tawdaba chumi haibasi lakpa irona aina haizaningi base Manipur kari no haragadi ozana su sai haubiram ba akoi schedule 1 ge entry 18 swaida Manipur gi territory se Bharat Samvidhan asina sangading eda leramba adugum constitution adugum size adu Manipur kawi haibo fam yawi adugi shu mathakta India masana fongba akogi white paper in Indian state side in 1950 the fongba masigi larik asida su Manipur gi pak chauba se 8600 some 25 square miles as Manipur gi pak chaubani aduga Manipur gi ningthau gi 1948 ki proclamation dadi Manipur gi pak chauba se 8650 square miles plus 7000 square miles of the Cabo Valley and yawe adana sigi mayam ji punam singo Manipur gi historical entity as yes hoji pudi akoi masin marakti am khanare akoi masin mata nuaina da basu yamna leire adu nuaina dri sikari gi no hargadi separate administration pigada bani haiba ethnic homeland semgada bani haiba masidagi su yam nuaina da baji thoi haitare adu ri hen feasible loiba political narratives so khundaminari ba singsira makoi gi social justice makoi gi nuaining ba makoi gi chawkhat chaning ba ikai khumna ba phangna ba yonara khongjang singai jidi democratic khunai amade dum akoi hingminaba taminaba tabani tawbatabu social justice cyberse territorial project oina laabadi overlapping space and the conflict holopadi masan tabane the question is it feasible to have an overlapping territorial ambition which is going to lead to conflicts and violence and inter-ethnic tension all the time in the years to come in our future adu aragadi kanadi sini aduna matam mangan ba kanade let's come back to social justice ki wari chingtam chokot pe wari tau jayagi that's a different project that's a different story it's not about having an ethnic state ki wari oi ta dia duri chorchan pu de meitai leibiaro hairani adai more de meitai hanbiaro hairani tampak ta ma leibiaro hairani then I think that is against our history the Ozasik, Akoina Sim Kanakum, Manipur Haradi, like they only kind of Vestas group Namoina confined to the valley area, Sikatang the confined to excluding the hills. Aduna hills Kimatang Palapos, there was a Hosiki debate, say separation debate says that what about Nagaland, Naga ancestral land? No, ancestral land I have a cultural perspective of money. It's not basically a legal perspective. Ancestral land nangini magini na kana kai the constitution the law prithivi law kai the kamai chanagi it doesn't work in modern legal tradition. It is all about a secular identification of land and people. See blocks in magini see blocks in magini it doesn't work. Adu the political posturing ki cultural project ma toropagi adu hairakpan adu su ai community maming di panjaro adu greater homeland ki conception chi feasible oidena koi mangda house of cards kai thare ise
masing ngasi ekhoi som nakanda southern Manipuram da yam tholei basisu shoidna crumble torkani kaigune hariba identity dusu conglomerate amane conglomerate ama sustain or political project ama tobaiji violence tholaga matam khari sustain toba ngambe adubu violence handara pakandri people to people context am hanjenar pakandri adu project se adum matom to mare chai thrakane ba we have seen it everywhere aduna aina only pinning ba argument di let us learn to live together, let us learn to grow together, let us respect our forefathers footsteps where they decided that living together is better than communal separation of people on ethnic lines.